Dobro jutro, ja sam Tanja Dimitrijević i vi slušate podcast Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Ovo je podcast koji će vas inspirisati da započnete svaki dan svjesno i kreativno sa puno pozitivne energije. Kreiranjem jutarnje rutine koji uključuje journaling, vježbanje, tehnike relaksacije, kreativne tehnike i slično, kao i sadržajima iz kulture, nauke, filantropije i tako dalje. Ovaj podcast ima zadatak da vas pokrene, da živite zdraviji, ispunjeniji, harmoničniji i smisleniji život. Dobro jutro i dobrodošli u još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Dobro jutro, 5. je septembar 2023. godine, utorak. Kao i uvijek na početku svake epizode idemo da se malo razgibamo uz našu uvodnu muzičku numeru Good Day, Wake Up. Dakle, ukoliko vam vaše zdravstveno i fizičko stanje kao i situaciju u kojoj se nalazite dozvoljavaju, ustanite, uradite nekoliko istezanja, uradite nekoliko vježbi, ako imate tegove ili trake za vježbanje možete ih koristiti, ako ne možete vježbati sa sopstvenom težinom, a ako vam više prija možete i trčati u mjestu, raditi aerobik i slično ili kombinovati sve ovo ili jednostavno plesati u ritmu muzičke numere koju slušamo na početku svake epizode Good Day, Wake Up. A ukoliko ste bolesni, ja vam želim brzo ozdravljenje. Ako možda ne možete da se krećete, ako ste trajno nepokretni ili vam je trenutno nepokretan neki dio tijela, razgibajte, pomjerajte onaj dio tijela koji vam je pokretan, njišite se u ritmu muzike, a ako ne možete ništa od toga, onda jednostavno sklopite oči i uživajte u muzici. Imajte uvijek pozitivne misli i pozitivnu energiju u vašim mislima. Život je jedan i maksimalno treba da uživamo u njemu onoliko koliko nam je dato, koliko možemo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Evo da počnemo današnju priču sa hranom. Dakle, ukoliko ne znate šta da jedete danas je svjetski dan samose, jela koje potiče iz Persije i postalo je popularno u Indiji nakon 9. stoljeća. Postoje recepti na internetu, tako da možete pronaći neki recept, dakle, za ovo prženo ili pečeno pecivo sa nadjevom koji može biti od povrća, od mesa i tako dalje. Na primjer, može to biti grašak, sočivo, začinjen krompir, luk, jagnjetina, piletina i tako dalje. Dakle, kako god vi volite, možda nije loše da ukoliko niste jeli, a pravili najvjerovatnije niste, osim ako nas ne slušate iz Indije ili ne živite u Indiji. Nije ovo jelo toliko popularno u našem regionu, iako naravno sluša se ovaj podcast širom svijeta i drugo mjesto po slušanosti su Sjedinjene Američke Države, tako da možda i većina vas jeste jela ili pravila ovo jelo. Javite mi ako jeste. Ja nisam, tako da ću možda danas ili ovih dana da napravim samosu. Danas je i dan jela koje smo sigurno svi jeli, to je pizza sa sirom. Sir u hljeb se dodavao još u antičkoj Grčkoj, dakle hljeb se pokrivao sirom, raznim biljkama i uljem, tako da možemo reći da je to možda bila neka prva varijanta pice. Rimljani su također imali njihovu verziju i pokrivali su hljeb sirom, medom. Ovakva pizza kakva je mi znamo sa sirom potiče iz Italije. Tako da ako volite pizzu sa sirom, eto,
možete je danas jesti za ručak ili možda za večeru. Da vidimo da li se još nešto od hrane obilježava danas. Koliko vidim ne. Dakle, samosa i pizza sa sirom. Danas je i dan Freddija Mercurya, odnosno datum njegovog rođenja. Na današnji dan on bi imao 77 godina. Jedan je od najvećih pjevača rock muzike, veličanstveno scensko izvođenje. Vjerujem da mnogi od vas su voljeli i vole Freddija i Queen, tako da evo, ako ne znate šta da slušate od muzike danas, neka to bude Queen. A na današnji dan je umrla majka Tereza, misionarka i časna sestra koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 1979. rođena u Makedoniji, ali na našem regionu, i u njenu čast danas se obilježava Međunarodni dan milosrđa. Njen rad je i bio vezan i za Indiju, tako da evo nekako smo povezali. Danas smo počeli da pričamo o samosi i jelu koje je karakteristično za Indiju. A majka Tereza je osnovala katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi u indijskoj Kalkuti 1950. godine.
Što se zdravlja tiče, danas je dan svjesnosti o ahalaziji. Možda niste ni čuli za ahalaziju. Primarna idiopatska ahalazija je benigno oboljenje jednjaka nepoznatog uzroka, a karakteriše je otežano gutanje i zastoj hrane u jednjaku. Simptomi traju godinama i imaju sporu progresiju. Klasičan skup simptoma čine otežano gutanje, zastoj hrane u jednjaku, bol u grudima i vraćanje nesvarene ili djelimično svarene hrane iz jednjaka u grlo. Otežano gutanje traje godinama i ima sporu progresiju. Danas je i Međunarodni dan Pierre-Robbinovog sindroma. To je urođena anomalija lica i disajnih puteva. Karakteristika ovog sindroma su vrlo mala vilica i opuštena brada,
Prava ili relativna makroglosija, odnosno povećan jezik. Jezik je pomjeren pozadi pa su prisutni problemi sa disanjem. Onda rascijep sekundarnog nepca u obliku slova U ili u obliku slova V, rascijep uvule, visoko postavljeno nepce, česte infekcije uha koje mogu dovesti do gubitka sluha, promjena oblika nosa, malformacije zuba, želučani refluks, kardiovaskularni problemi, asfiksije zbog opstrukcije disanih puteva uzrokovanih padom jezika unazad, što uzrokuje opstrukciju grla. Prisutna su i funkcionalna oštećenja zadnjeg mozga i time se objašnjava učestalost i ozbiljnost manifestacija kod novorođenčadi koji uključuju probleme u koordinaciji sisanja, gutanja i disanja, teškoće u ranom hranjenju, pogrešno gutanje, epilepsija i mentalna retardacija. Dakle, ovo je jedna vrlo rijetka bolest i učestalost javljanja iznosi 1:10.000 novorođenčadi.
stavila sam neku uspavljujuću muzičku podlogu. Malo prije dok sam pričala, zar ne? Jer sam htjela, jučer sam pričala o promjenama, htjela sam malo drugačiju neku muzičku podlogu da stavim i onda sam izgleda ubala baš neku uspavljujuću, ili možda je bolje da se vratim staro, iako je možda dosadila svima. Idemo, ako ste slušali ranije, čistili smo, sređivali naše ormare, razvrstavali našu garderobu, šta je za nošenje, šta je za donaciju, šta je za prodaju, šta je za popravku i tako dalje. Danas ćemo opet da malo sređujemo stvari, nećemo se usredsrediti samo na garderobu, već i na ostale stvari, dakle sve ono što imamo u našim domovima, u našim kućama, u našim stanovima. Dakle, možete krenuti od te prostorije u kojoj ste sada, pogledajte svuda oko vas, izvadite iz ormara, iz fioka sve stvari, selektujte šta je bitno, šta nije, šta možete da poklonite, šta možete da donirate, šta možete da prodate. Pričala sam već o tome, možete prodati preko Facebook marketa, tržišta, možete prodavati u Facebook grupama za prodaju raznih stvari, od garderobe do namještaja, automobila i tako dalje. Možete prodavati na drugim sajtovima tipa kupujem, prodajem i tako dalje, zaista ih puno ima, a možete i na ovim, naravno, da kažem, poznatim sajtovima gdje je prosto tržište čitav svijet. Dakle, razvrstajte sve, pogotovo možda najbolje krenuti od onog dijela vašeg stana ili prostorije gdje je najveći nered, gdje su dakle stvari natepane, bilo da su to časopisi, bilo da je to nešto drugo. Dakle, hajde da sredite to što je najviše razbacano. Dakle, pronađite taj prostor u vašoj prostoriji trenutno gdje se nalazite i krenite dakle da to sredite, da zaista ostane ono što vam koristi, što vam je bitno, što koristite svaki dan ili barem jednom u 6 mjeseci, bilo da je to garderoba, ne znam, neki uređaj ili šta god drugo. Dakle, sve ono što je pokvareno, oštećeno, a ne može da se popravi, neće vam služiti, donirajte, prodajte, poklonite ili jednostavno ako ne možete ništa od toga bacite u smeće. Dakle, idemo danas da sređujemo nered u našem stanu ili u našoj kući, da složimo stvari, da napravimo bolji raspored, bilo da je riječ, ne znam, o kuhinskom posuđu, o knjigama i časopisima, o biljkama, garderobi. Dakle, idemo da sredimo nered u našem stanu, da bismo onda i sredili nered u našoj glavi, jer je sve to povezano. Dakle, jesen je i svako drvo, svaka biljka pušta listove da uvenu, da padnu, znači odbacujete stare listove da bi nikli novi i mi moramo da odbacimo te stare stvari da bismo primili nove. Dakle, radujmo se
šta god da bacimo, da uklonimo, jer ćemo dobiti nešto novo, nešto bolje, nešto što će nam bolje služiti, a mi ćemo možda nekoga obradovati time što ćemo mu možda pokloniti neki časopis, možda neki disk, možda neku knjigu, možda neku posudu, možda neki uređaj koji nama ne služi, koji mi ne koristimo, a nekome će možda poslužiti. Dakle, idemo da sređujemo. Ja ću vam dati nekoliko muzičkih numera, a prosto ako vam ne bude dovoljno, možete nastaviti da sređujete i nakon ove epizode možete slušati i neku drugu epizodu ili prosto možda vašu omiljenu playlistu. Dakle, idemo da sređujemo. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu fort. Tu croyais que j'étais fini mais tu avais tort. Je suis tombé, je me suis relevé, ça ne fait que commencer. Tu vas respecter moi. DJ Casey, Real Records. J'arrivais, c'est mon tour. J'arrivais, c'est mon tour. Battant debout, secoue-moi les lolos. Bouge les reins comme ça, danse comme tu veux. Oh, Sagabado, Sagabadé, Sagabado, Sagabado, Sandolé, tout ça, Dolé, tout ça, Dolé, tout ça, Dolé. DJ Cool, c'est toi le maître. Tant pis pour les têtes, c'est mon tour. C'est mon tour. Le qui doit, je veux passer, c'est mon tour. Tu m'attendais, je suis là, c'est mon tour. J'ai travaillé dur pour tracer mon chemin entre les hauts et les bas. Je suis resté debout. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai affronté mon destin. La jalousie, j'en ai vu arriver. C'est mon tour. J'arrivais. C'est mon tour. On to shine. C'est à mon tour de briller. Oh. On to shine. C'est à mon tour de briller. Oh. On to shine. C'est à mon tour de briller. À chacun son tour. S'il te plaît, passe le flambeau. Le succès, c'est la cola. Donne-moi un morceau. Tu montes, tu descends. C'est mon tour. Yesanga moko mutala yesango tala kuyelele. 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 Yelele, yelele. Nyawanya, nasike nyawanya, nyawanya. J'arrivais, c'est mon tour. J'arrivais, c'est mon tour. Battant debout, secoue-moi les lolos. Bouge les reins comme ça, danse comme tu veux. Oh, Sagabado, Sagabadé, Sagabado, Sagabado, Sandolé, tout ça, Dolé, tout ça, Dolé, tout ça, Dolé. DJ Cool, c'est toi le maître. Tant pis pour les têtes, c'est mon tour. C'est mon tour. DJ Casey, Real Records.
Bilo bi to sve za ovu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Kao što i uvijek na kraju kažem, ako se niste subscribe-ovali na ovaj podcast, uradite to sad. Također možete ocijeniti ovaj podcast, možete mi ostaviti komentar, snimiti glasovnu poruku ili poslati poruku putem mojih profila na društvenim medijima. Linkovi su u opisu podcasta. A ako želite da podržite moj rad i ovaj podcast, to možete uraditi preko sajtova Buy Me A Coffee i Patreon. Linkovi su u opisu podcasta. Dakle, možete mi donirati novac za 1, 2 ili više kafa za kupovinu nove opreme ili mi dati neku drugu donaciju. Ako želite da me podržite na neki drugi način, pošaljite mi poruku ili ostavite komentar ili glasovnu poruku i ja ću vam se javiti. Također možete pomoći da ovaj podcast stigne do što većeg broja ljudi tako što ćete link poslati vašim prijateljima i prijateljicama ili ćete objaviti na vašim profilima na društvenim medijima. Hvala vam na slušanju ove epizode i slušamo se opet sutra ujutru. Želim vam prijatan dan.